Napasakamot kan Paracale Municipal Police Station ang duwang lalaking sospek sa pigkondusir na bypass operation sa Barangay Tugos, Paracale, Camarines Norte, Kasuudma. Sa impormasyon, alas 9:30 nin banggi kan mabakalan kan poster buyer ning pigtutubudang iligal na droga ang duwang sospek na sinda alias Tino 27 anyos asin alias Marco 21 anyos asin parehong residente kan nasambit na lugar. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang 7 sachet ning pigtutubudang shabu na may gabat na 16 gramo asin nagkakantidad 108,800 pesos. Nakumpiskar man sa mga sospek ang sarong 1,000 peso bill asin apat na pidaso nin 1,000 peso bill na budol money. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan Paracale Municipal Police Station ang mga sospek asin nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda.